Njengoba sazi MK Party isenkantolo eJohannesburg namuhla njengoba kuyi-17 June 2026 nakusasa ngoJune 18 2026 i-MK Party lapha ilwela abantu base-South Africa. Yingakho ukuthi ayisho indaba la ukuthi sizolwela just ukuthi i-MK Party iqinisekise ukuthi i-IEC kudilwa nayo just for i-MK Party. No, kudilwa ne-IEC ukuze kuqinisekiswe ukuthi abantu base-South Africa abazovotela all different political parties baqiniseke ukuthi i-IEC yenza izinto ngendlela e-right. Yingakho uma uthatha ukubheka la i-MK Party njengoba ila enkantolo ayikhulumeli kuphela ukuthi kulwelwa nje just amavoti e-MK Party okungenzeka alahleka ngo-2024, kodwa ilwela even amavoti okungenzeka ukuthi namanye ama-political parties atshontshelwa amavoti wawo okungama-progressive parties and all that. So akusindaba yokuthi la kulwelwa indaba ye-MK kuphela. So-ke umsholozi nje wasibona laphayana esenkantolo nje ne-leadership ye-MK Party ulwela i-South Africa, yilokho kubalulekile kakhulu. Yingakho kufanele ukuthi wonke umuntu oseduze lapha ne-Johannesburg High Court na wonke umuntu okhonayo nje ukuthi angafika abe khona nakusasa njengoba ziwu-18 kuJune. Yiloko nje okufanele ukuthi abantu base-South Africa bakwazi ukuthi empeleni lo mzabalazo oqhubeka la enkantolo umzabalazo ozokwenza ukuthi onke ama-political parties akhululeke, azi ukuthi i-IEC is being watched. I-IEC ibhekiwe ukuthi yenza izinto ngendlela eqondile, yenza izinto ngendlela esemthethweni. Uyakhumbula ukuthi ngama-elections ka-2024 ngoMay 29 kwaba nesigameko la khona kuthiwa imishini lapha i-IEC yake yema nje yathula u-2 hours wonke. Akekho owaziyo namanje ukuthi yini eyayenzeka ngesikhathi imishini isacishile for 2 hours. Amavoti ashonaphi ngaleso sikhathi? Yikho konke lokho kufanele kucaciswe enkantolo. So-ke sisupporte i-MK Party konke lokho bafethu. Siyabonga kakhulu.